Drugar Slobe snajpera iz Novog Sada Ćelava Jajara, Miloš Vučević, došao u Mionicu da rešava probleme. Poveo televiziju da uživo pokaže kako je sposoban i kako ga ljudi vole. Ali ne ide više. Ni sve televizije i pogašene Instagram stranice istinu i nezadovoljstvo neće zaustaviti. Samo će da jača i pukne. Ubeđuju ljude da je voda za piće, iako nije. Traži da im veruju na reč. Oni su toliko ludi da traže da ne gledamo svojim očima. Ima krava, ima 40 krava. Dobro, mislim, vidite što je pojete konkretno, ja ne znam šta je problem. Mislim, mi gledamo da Teo Rajković... Voda nije za piće, Bolan. Voda nije za piće. Ne može da se pije, znači kupujemo vodu. Ne pijemo tu vodu. Da, pijemo, Pa nemoj pričati, pa ti si prošle godine za Božić prvi dobio proliv, kad su priključili vodu. Sad ja pijem sad ovu dani, evo bilo ovo nije pije, to je piće. Vidite jednu stvar, vi ste došli ovdje lepo goske. Naravno. Neka vidite samo... Nikakav problem. Vidite. Čekajte, jeste li vi došli ovdje službeno ili ste došli u privatnu posjetu? Mi smo došli prije recimo posjetu. Ne, u privatnu posjetu ili ste došli službeno? Ne, mislim, šta treba da radimo? Pa ne, samo recite kako ste došli, da mi okrenemo si da odemo. Mi smo došli da vas nađemo, jer ja ne želim da dolazim u opštinu, da vam zakazujem sastanke, nema ni potrebe. Zato što sam jednom se čula sa vama telefonom upravo zbog vode, pa ste me mi prebacili na potpredsjednika opštine. I više mi se nikad niste javili na telefon. Jeste zvali? Jesam, ali niste mi svi. Vidite jednu stvar, znači konkretno, kada je pitanju voda. Ajde. Dakle, mi smo mnogo uložili u vodu. Kao opštinu. Ključka dela su najveći projekat u opštini Mionici ikada. To je jedna stvar. Vidite, to sad podsmevanje vaše, to možda i nije fair, nije korektno. Nije se korektno. Kad ja pijem vodu, moram da kupujem vodu. Čekajte sad ovo, predsjednik opštine, sad se vas slušao. Sad nije fair. Mislim, ja pitam čoveka da li pije vodu, ja i pijem. Dakle, 1960. godine je planirano da voda iz ključa krela snabdeva čitav Beograd. Vi to dobro znaš. I vi isto znamo. Dakle, niko nije uradio nešto loše. Mi smo želeli samo da svi